بله تماشاوان نیجا گلک کارودان مگوت چه بو نها مبنیرن که پارتیین سیاسی اندناوا پارلمنت یا ترکیه ده هلوسته که چوال همبری و پروژه یاسای نیشاندان هنک جوان بتوندی رخنه دکن هنک جوان جی لگلن و که دست پیکه که دبینن دبیشن اوه گاوین باشتر لبی هبن هیوی آوان اوه امیج هلوسته آک پارتیه دست پی بکن آک پارتیش خوش دست پی که و دبیجه اف پروژه یا دولتیه نتنی پارتیه پشتگیریه که تمام لوی پروسه و لوی پیواجوی دکه آماده کار وی پروژه یاسایه آک پارتی یک جا آماده کارایه مروفت کاره بیشش برکو مهپجی لگله و دنگ اریدای وی پروژه یاسایه هجمارا کرسیین آک پارتیت پارلمنتوی ده اونزانن دسد و هفت کرسینه دبیجه جی اف پیواجو مدل که تایبت به ترکیه نوک مدلین چارسریه ین لولاتین دنن کو پرسکریکن نزیکی و چارسر کرنه اف مدل ترکیه تایبت به ترکیه مهبب همان رنگی دناوا هف پیمانی جمهور ده لگل آک پارتیش خو دست پیشخرا و پیواجوی جی سروکی و دولت باحچلی بو پشتگیریه که تمام به همان رنگی پیواجوی دکه پارلمنترین و به تمامی به هجمارا تمام او پروژه یاسا امضا کرن هجمارا کرسیین و پارتی جید پارلمنتو یا ترکیه ده 46 کرسینه دبیجن و یاسا به پرانی دنگان درباس ببه و پسند ببه افجی آلیکار سروکی مهپه فتی یلدز ده داخویانیه که خود گوتیه و هجمارا هریزه ده یا پارلمنتران و پروژه یاسای امضا بکن و پسند ببه دم پارتی آلیه کی و پیواجویه شان دکه ویا امرالیه هیا دنابرا حکومت و عبدالله اوجالان ده دچوته او شان ده پشتگیریا پیواجوی دکش دست پیکه و تیبینی انوان هنه رخنه انوان جی هنه تمام نابینن او دبیجن اف نچاره سریا هر تشتیه جی لی دست پیکه که گوتو بیجان لگل پارتیان و لگل امرالیه دکه دم پارتیش دست پیکا پیواجوی و حتی روژایی رو پارلمنترین ویجی امضا کرن اف پروژه یاسا هجمارا کرسیین و پارتی جی 56 د پارلمنتو یا ترکیه ده هف سروکن و پارتی گوتن اف بینگا و که دیروکیه هاتیه آویتن به وی آواهیشی بیناسه کرن جهبه هندزانن دوی دما در باسبوی ده بخوره مجول بو زیده تر پرچه بو جهبه لسر دو آلیان دابش بو و پرانیا شاره دارین وان زندانان دنه هاتنه گرتن تومت انگلکی جدی لسروانن لی دیسا جی رخنیان هرچ قاسی لگل به پسند جید که پیواجوی لی رخنیان لشیوازاوی جی دگره بشک جی پارلمنترین جهبه اف پروژه یاسا امضا کرنه و سروک جهبه اینها کمال کلشدار اغلو گوت او پشتگیری لی دکن هجمارا کرسی انوان نها 45 جبرکو هجمارا که زیده جدا بون چونه پارتیه کنو بناوی پارتیانو یعنی پارتی آوا کرن دبیجن دوی لیبوری نکه گشتیل پی خواه نینه آنگو نبه عفویه که گشتی او کسی که دوی تاوان کرن او دوی بین جزا کرن دوی بین جزا کرن لگوری جهبه هدا پار چار پارلمنترین و هنش خو پشتگیریه که تمام لبیواجوی دکه لوی پروژه یاسای بتایبتی هر چار پارلمنترین هدا پاریجی اف پروژه یاسا امضا کرن و که مگوچ خو چار کرسیین وان هنه دبیجن بلا اف پروژه یاسا برفرهتر ببه برا دوامی آوی هبه هدا پار جدسپیکه و دبیجن پرسا کرد نتنه دانینا چکای جالیه پککه و پککه بشکه مثلا شر چکداری بشکه جوی پرسه لی نه تمامیا پرسه بحثا گوهرتنا دستور جید کن هدا پار جه دست پیکا و پیواجوی و نرینا واید بی گرکه برفرهتر ببه گرکه گاویندن جی لپی ورن یعنی یول ج سه چار پارتیین جدا
پیک هاتیه بشک جی پارلمنترین وی امضا کرنه اف پروژه یاسا جبرکو فراکسیونه که سه پارتیان پیکته نرینن جدا دنا براوان دهنه جبرکو انگو لسر سه پارتیان دابشت بن هجمارا کرسی وان بیستن دناوا پارلمنتوی ده گروپ که وان هیا گوتن نا به پیواجو تنه بدانینا جکان سینور دار به دوی گاویندن جی لپی ورن افجی نرینا گروپا یعنی یولیه یعنی پارتی انگو پارتی آنو یا کوج جهپی جدا بونه و دبن سروکاتی یا özgür özel de ev parti ava kirine piştgirî nekir gotin em nizanin çi naveroka wê de heye mehîna ew tekst nedîtiye ew madde me nexwendine tiştekî ku em nizanibin çi naverokê de heye em îmze nakin özgür özel got em şêwazê pêvajoyê red dikin bi vî awahî ne şeffaf e bira şeffaf be bira tiştek li pişteriya neyê axaftin bira ji raya giştî re were ragihandin piştevaniyê dikin weke pêvajoya çareseriyê piştgiriyê dikin lê divê zelal be divê şeffaf be tiştê ku nebînin û nebihîzin piştgiriyê lê nakin îmze nakin hejmara kursiyên wan nod û yek kursî ne ku ji CHP cuda bûne bê civîna partiyan gotine ev pêşniyar yasa hata amadekirin em naveroka wê nizanin ji ber wê yekê jî em îmze nakin ev jî nerîna yenî partiyê bû partiya ku nû hatiye ava kirin î partî ji destpêkê ve li dijî vê pêvajoyê temamî dibêjin PKK rêkxistineke terorê ye divê danûstendin bi rêkxistineke wiha re neyê kirin ev projeya rûxandina dewleta Tirkiyeyê wê dewletê perçe bike wê welat perçe bike nerîna wan bi vî awahiye pêvajo gotine destûra Tirkiyê jî bin pê dike ango li dijî destûrê ye ji destpêkê ve jî bi tundî li dij derdikevin serok û endamên î partiyê hejmara kursiyên vê partiyê parlamentoyê de bîst û neh kursî ne dibêjin peymana sewrê hatiye îmzekirin ne lozan bi vî rengî bi vê tundiyê li dijin û dibêjin nakeve berjewendiya Tirkiye tu berjewendiya me divê pêvajoyê de nîne rewatiyê didine rêkxistineke terorê bi gotina Musawat Derwîşoğlu ku serokê vê partiyê ye.